mu gahinda gakomeye ku bibazo bikomeje kuba umunsi ku munsi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abantu bakomeje guhunga, abaturage bakomeje gupfa umunsi ku munsi, urugamba rukomeje kuba urugamba uko bwije nuko bukeye, imirwano ikomeje kurushaho kubica bigacika hagati y'ingabo za Kongo FARDC, inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 15 ukwezi ni ukwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2025 nibwo imirwano yongeye kumvikana, imirwano yongeye gusiga abatari bakeya bahasize ubuzima. Ni imirwano yaranzwemo imbunda ziremereye, amasasu yoroheje, bivugwa ko ari urugamba rwongeye kwibasira ibice bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Karehe. Ibi mirwano kandi ikaba ibaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo ingabo z'inyeshyamba za M23 zagose ikigo cy'indege cya Kavumu. Bivugwa ko aba barwanyi ba M23 bagifashe, ingabo z'abarundi, abasirikare ba Kongo Wazalendo bagahunga bakerekeza mu birometero 6 uvuye kuri iki kigo. Gusa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko ingabo za Kongo FARDC zikoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa kajugujugu ndetse na Sukhoi 25 bongeye gutera ibitero shuma ku birindiro bya M23, banyanyagiza ibisasu biremereye mu birindiro byabo. Amakuru twamaze kumenya nuko izi nyeshyamba za M23 magingo ayangaya nazo zirimo kureba iki kigo cy'indege cya Kavumu nkaho batakizi, bitewe nuko ingabo za Kongo FARDC zahagabye igitero gikoresheje uburakari n'umujinya udasanzwe. Iyi mirwano kandi ikaba yabaye nyuma y'uko perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari ku butaka bw'Ubudage, aho yitabiriye inama yiga ku mutekano ukomeje kumvikana hirya no hino. Ni perezida Tshisekedi wafashe ijambo asaba abitabiriye iyi nama gukomeza gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda akomeje gushinja ko cyarengereye kikamushozaho intambara kikinze inyuma y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi mirwano kandi ikomeje gusiga abatari bakeya bahaburiye ubuzima. Ku munsi w'ejo ku itariki 14 nibwo abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo biciwe muri iyi mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'ukwezi gushize yamaze kugezwa iwabo, aho yakiriwe mu marira atagira ingano. Imiryango y'ababuze ababo imaze iminsi isaba ko yahabwa imirambo y'ababo, ishinja leta kuba yarashoye mu mirwano idafite inyungu namba. Umuhango wo kwakira no guha icyubahiro imirambo y'abasirikare yari yatangiye kwangirika wabaye ku mugoroba wo ku wa kane, ubera kuri stade, ubera ku kibuga cy'indege cya Watsi Kopo Air Force Basic. Amakuru avuga ko iyi mirambo yahagejejwe bigizwemo uruhare n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye UN niwo wohereje iyo mirambo uyivanye Igoma inyura mu Rwanda, ikomeza ijyanwa Entebbe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Uganda nyuma y'isuzuma rya muganga. N'indi mirambo 2 y'abasirikare ba Malawi, aba Tanzania nayo yamaze kugezwa muri ibi bihugu. Ni mu gihe imirambo y'abasirikare 4 bo muri Malawi nabo muri Tanzania bo biciwe muri iyi mirwano nayo yamaze kuvanwa Igoma, yamaze kugezwa mu bihugu byabo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo Sandifu cyavuze ko abasirikare baguye mu mirwano bahanganyemo n'umutwe wa M23 bayiguyemo hagati ya tariki 23 na tariki 27 Mutarama, aho barashwe amasasu atagira ingano. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yavuze ko nubwo hari abasirikare boherejwe muri Kongo nta myitozo ihagije ngo bafite, ibi atari ko bimeze. Yanavuze ko icy'ingenzi ari uko abaguye muri Kongo bapfiriye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, bihabanye n'abavuga ko bagiye kurinda inyungu z'agatsiko runaka. Yagize ati nubwo hari abanenze ko ingabo zacu zoherejwe muri Kongo zidateguwe neza,
twakoze ibyo twari dushoboye ariko tugiye kwigira hamwe uko ingengo y'imari y'igisirikare yacu yazamuka. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaje ko abavuga ko igisirikare cya Afurika y'Epfo nta mbaraga gifite bihabanye n'ibyo arimo aribonera. Yavuze ko biteye isoni n'agahinda kuba hari ibitangazamakuru byo mu gihugu cye biryoza igisirikare sandifu aho gufata mu mugongo imiryango y'ababuze ababo. Ramaphosa asa n'uwavuye ku izima, aho yavuze ko ibiganiro bya politike bihuriweho na buri wese arebwa n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ari nawo muti urambye w'amahoro. Gusa hari amakuru avuga ko uno muperezida amaze iminsi arimo araganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi uburyo bakoresha ngo bakomeze kwataka ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23 kugira ngo bakoreshe ingufu zose barebe ko bawutigisa uyu mutwe wa M23 bakaba bawusubiza mu birindiro wahozemo ufitemo abasirikare. Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukagurikira, reka mbashimire mbifurize kugubwa neza, nanagusaba kudutega amatwi nimba ari ubwa mbere udukurikiye, nanagusaba gukanda like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu ukayakurikira 5 kuri 5.